ambivalence. Asithini ambivalence. Ambivalence. Fundise teacher wesingisi. Amen. Amen. Ukungathi ukuthi ushone. Hallelujah. I'm ambivalent. Laba yebo bosisi you are ambivalent as we speak. Awathi ukuthi uvume bani? Ambivalent. Hallelujah. Hallelujah. So nami solomhlela lapha phansi ngiphethwe ambivalence. Hallelujah. Alo ukuthi kune ma teachings wa last week lesiwashile sakawacedi. Mara kunetinto letinsha ngifuna ukuthi release. Amen. So kugcwele nje ningi ambivalence namhlanje. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. But let us finish their teaching bazalwane the reality about Satan. Amen. Lesa sifundo lesa sasathane. Leke sikhulume ngaso last week. Amen. Asambene sencwadini Sambulo. I will try to be short bazalwane so that sibuye nga 3 lababuya. Amen. Asambene sencwadini Sambulo chapter 12. Revelation chapter 12. Amen. We thank you for your support here bazalwane during imvuselelo ne. Bonke laba supportile with finances, bonke laba supportile basita kuthatha itulo, kuthi instrument, just everything niyenzile bazalwane, we appreciate you. Amen. Amen. And we love you. Amen. Okay, ngiyacela ukuthi siye ku Revelation 12 ungifunzele 7 from verse 7 wehle nalo. Amen. Amen. Ngicela ukuthi nibe careful ngabantwana bazalwane bangasondela kakhulu kwi camera. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kwasuka impi ezulwini. Mikhaeli netingelozi takhe balwa na nokangwenya. Ngifuna ukuthi notice something bazalwane. Okay, before qhubeka make let me just ngingenise labantu bangekho la Sunday ne. Sikhulume ngaSathane and sa explain ukuthi sikhuluma ngaSathane because iBhayibheli likhuluma ngaSathane. Asikhuluma ngaSathane ngoba siyam entertain ne. Asikhuluma ngaSathane ngoba siyamthanza. Sikhuluma ngaye ngoba iBhayibheli lisixwayise ngaye. Lokusho ukuthi he is a pivotal part of the Christian faith. Uyingcenye ebalulekile yenkolo yobuKristu, you understand? Sathane. Amen. Ubaluleke ngani ngaloko ukuthi kumele usazi isitha sakho. Umuntu ongasazi isitha sakho uyohluleka empilweni. Amen. Ngizenga nibekisela ngathi mina ngifunde kakhulu bazalwane lezi zinto lezi zokulwa i-combat sport. Amen. Whether i-boxing or MMA or Shotokan or i-jiu-jitsu or capoeira angazolowela kuphi ne. Ngiyazithanda ngizifundile angazibhola nje ibhola ongangitshela ngayo baba eMdlovu angazilutho mara nongangitshela ukuthi i-kick eso ne punch eso ne grappling ngiyazazi lezo. Amen. Ngoba ngiyazilandelela and what I've learned ukuthi angeke unqobe i-opponent yakho ne bazalwane. Hallelujah. Angeke unqobe i-opponent yakho ungakafundi ukuthi operate kanjani. By the way, my sister at the back was salon sengivile ukuthi bathu ne salon. Amen. Asesikubamukele ngetandla. Welcome. Amen. Amen. Hallelujah. Buka ngiyakhohlwa wena ukuhlala emuva solo ngibhizi naka labanye ngabe nje ngishayile nesi prophet ube ngikunaki. Amen. Hallelujah. Amen. Glory to God. So kubalulekile ukuthi wazi ukuthi ulwa nobani. Wazi ukuthi lo lolwa nayo ulwa kanjani. Amen. Because angakumanipulator angenza izinto ezithize in your life to stop you. So we said ukuthi Sathane bazalwane igama elithi Sathane lisho isitha ne. Sathi leli gama leli elithi ngesingisi lithi devil angazi likhona yini or ngesizulu lithi omubi ne. Lisho someone that is diabolically evil. Someone lomubi kakhulu who cannot be helped ebubini bakhe. Hallelujah. So already we have established ukuthi Sathane isitha. We have established ukuthi Sathane ngulomubi. Phinde sakhuluma ukuthi Sathane ngumlingi. He is the tempter. Yena nje usebenza ngokulingana niyangizwa. Sasa sakhuluma ukuthi Sathane wabeka enhlizweni kaDavide ukuthi abale amasoja just because Sathane bekafuna ukuthi amshayise kaNkulunkulu. So sometimes kuneyinqumo esithathayo empilweni kanti sibuya kuSathane. We must be careful because Satan uzama ukukutrapha niyangizwa bazalwane. So when it comes to major decisions in your life ungathathi isinqumo esibalulekile ungakathandazi.
Take time in prayer and fasting bese uthatha isinqumo. Niyangizwa bazalwane? Hallelujah. Glory to God. Ungaqali ibandla ungakeva uNkulunkulu. Ushilo inceke. Amen. Ungashadi ungakeva uNkulunkulu. Hallelujah. Bahle bahandsome. Rokuhlupha lephambili. Amen. Because ukeva uNkulunkulu. Niyangizwa bazalwane? Because Satan operator kakhulu nge-temptation. Operator kakhulu ngokulinga. Amen. Glory to God. Amen. Hallelujah. The other thing na Satan ngokuthi Satan ungummangaleli. He is the accuser of the brethren. Let me explain that lokho kancane bazalwane. Amen. Ezulwini bazalwane kunanto lesibiza ngokuthi it is the court of heaven. Inkantolo yasezulwini. Amen. Ngeke ngifundisa ngayo before but ngizoke nginifundise futhi. Inkantolo yasezulwini ingakho kunalomthandazo lesubiza ngesingisi ukuthi i-petition. Asasithini petition? Amen. Ukufaka isicelo esiformal. Labo labasebenzayo bayazi nalabo abasebenza kakhulu government bayazi ukuthi kufakwa i-petition. Mina nje bengine wifi yaka what's the thing? SPTC. Le wifi yaka SPTC iyastressana because inama office amaningi. Mawuya kulaba labubhalisa kibo uyabhalisa bese uphoqwa ilaba laba installer. Wena uyokhala kulaba abantu abasathi lutho manje imali bayithethe. Yayibona ubisa bese ufaka i-petition office elikhulu. So umthandazo kunanomthandazo ubiza ukuthi umthandazo we-petition. Ngumthandazo lona lapho khona uza kuNkulunkulu uletha icase yakho. Uyiletha njengelawyer. Uthi khulumela phambi kwaNkulunkulu as a judge. Uchaze ukuthi okay ngiyeva kona vele ngona nganatha last year. Ngiyavuma kona ngakwenda. You understand? But ngitakuwe on the basis of your mercy and your grace. And ngalokuthi uthe wena ngalomusa kwenteka ABC and izwi lakho lithi ABC wenzani uzama ku reverse le accusation kaSathane ngoba Sathane usebenza ngokuaccuse. Amen. Singalifunda nje le verse lokhu accuse abazalwane so bese ke sibuyele emuva kancane. Amen. Ngoba nalo liku Revelation 12 ne. Hallelujah. Liku Revelation 12 asifunde verse 10 mfunde. Ngeva livi lelikhulu ezulwini lithi nyalo insinziso nemandla nebukhosi sewaNkulunkulu wethu neligunya sela Kristu wakhe ngoba sewulahlelwe phasi ummangaleli lo mangalela abazalwane bethu kuNkulunkulu imini nebusuku. Glory to God. Ngoba sewulahlelwe phansi ummangaleli lo mangalela abazalwane imini nebusuku. Amen. Glory to God. Now one thing let me understand because lo mangalela kuyi weapon ya Satan lenkulu. Usebenza ngayo kakhulu. Amen. Uyakhona sometimes Satan ukumangalela ngekuhleba in your heart. Athi wena ungahlabela njani uso. Wena ungaprofeta njani uso. Ngiyakhumbula izolo sithe bekukhona laba ku Deuteronomy 16 ne emangikhumbula kahle bekukhona laba bebakolota ne laba bethi kwelete kuthiwa bebese kufika lo mnyaka wesi7 lo mnyaka wesi7 mawuphela bekuthiwa lesikolo sakho sesiphelile. Ngiyangizwa bazalwane mara still umuntu omkolotako bekangeta ngenkani akumanga la kwento uFilibert kanphela sekukhulunyiwe ukuthi sikwelete sakho sesisuliwe. Amen. Ngenxa usekufika umnyaka wesi7. You understand bazalwane? Halo so wena so la kulo mnyaka wesi7 so la kule number yes7. Glory to God. Hallelujah. Awusakholwethi lutho but Satan angeza afike avuselele. Amen. Hallelujah. One of my brothers in the ministry umpostoli Isaac Maseko lapha eWitbank wakwakhuluma indaba wathi wabona umbono ephusheni uthi kwalethwa incwadi le ncwadi beyibhalwe Isaac Maseko then kule ncwadi kwakubhalwe impilo yakhe konke akakwenza sasemncane konke okuhle nokubi uthi lana kulokubi kwakuratshiwe. Amen. Hallelujah. Kwakuratshiwe njengomuntu ovala ofake something like whatever. Amen. Hallelujah. Ukuthi arabe lokubi. Niyangizwa bazalwane? So Satan uyakhona ke bazalwane ukuthi asuse le rabo. Niyangizwa bazalwane? Aphe ukukhumbula
iphutha ukuthi phela wena wenza so. That is why abanye benu uthola noma selinika usidlo senkozo uthola usidlulisa ne usidlulisiswa i-condemnation ngoba sathana uyamangalelana. Amen. And lento yokuthi umangaleleke phambi kwaNkulunkulu yenza ukuthi ungasathandazi kahle, yenza ukuthi ungasaworship kahle, yenza ukuthi ungasafocus kahle ekumkhonzeni uNkulunkulu ngoba you are being accused by the enemy. Amen. So he is very big when it comes to accusation. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Come on, say after me. Say, I am free. I am free. Hallelujah. Say, there is now therefore no condemnation. There is now therefore no condemnation To us who are in Christ. to us who are in So anything usakhana kumangalela ngayo mkhumbuke ne, there is no condemnation to us who are in Christ. And then I see license to sin, bazalwane. Amen. But there is really no condemnation. Amen. Hallelujah. Let me just also explain ukuthi nawenzeka wele sonweni bese kuleli gama labalisebenzisa besona bathi nquma ne. Amen. Kahle kahle akusinquma ku discipline. Angazi singabana lolinye legama leli ngoba ngesikhathi when we bend you, when we say hlala phasi kancane ne, we are not saying uyisoni, we are saying recover. Ngoba that's why kuyafuneka ukuthi uyagadi na ukuthi wendeni ne, kuyafuneka bazalwane. Hallelujah. Ukuthi bazalwane nje asenimeka kancane, I'm recovering. Hallelujah. Noma ngeke ngimtshele ukuthi yini mara uNkulunkulu uyathi I'm recovering from ABC. Amen. Ngingaqambe manga so ngiya recover from mangami. Amen. Hallelujah. Ngiyahamba ngayimatshwaleni ngalalana, I'm recovering from that. And just bench yourself. Amen. Leyo akusi condemnation leyo, i-wisdom. Unasihlukanise bazalwane between indaba ye condemnation nendaba ye wisdom. So mangutshela ngathi mntwana masomeka kancane kuhlabela. Amen. Hallelujah. Ngoba ngithi mntwana masomeka kancane kuhlabela ukudlala i-keyboard. Niyangizwa bazalwane. Hallelujah. Glory to God. Ungabese-ke uya-acta uyapringa. Niyangizwa bazalwane. Glory to God. Hallelujah. Ungabese uyapringa. Niyangizwa bazalwane. Amen. Glory to God. Ngoba it's possible bazalwane. I don't mean this in a bad way. I'm speaking as a father. It's possible ukuthi this young man kuba ngisho ukuthi akalalele livi. Amen. Angadlala. It's possible ngabe solo uyadlala. You understand? So these are small things and this is correct in the things of God. Niyangizwa bazalwane. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. You must ube teachable. Amen. Uholeke. Niyangizwa bazalwane. Glory to God. Ngoba thina abafundisi bazalwane we sibekezelela yonke into. Amen. Glory to God. But asiqhubeke bazalwane. Let's continue. Amen. Besikuphi verse 7 ne. Now namhlanje ngifuna sibheke the reality yaka Satan ne, in a sense yokuthi Satan ngibani ovelaphi ne. Amen. Amen. Ngifundele verse 7. Kwesuka impi ezulwini, Mikhaeli netingilozi takhe balwa na nyokangwenya. Nyokangwenya akali netingilozi takhe naye walwa. Kodwa behlula bonyokangwenya kwabade indzawo yabo ezulwini. Nyokangwenya lomkhulu walahlelwa phasi. Leya nyoka yasemandulo lebitwa ngekuthi ngumhlebi noma nguSathane, umkhohlisi wemhlaba wonke. Wajikelwa phasi le emhlabeni kanye netingelozi takhe. Another thing laba ichazayo la ngaSathane bazalwane ukuthi uSathane ungumhlebi. Uyini bazalwane? Ungumhlebi. Hey, nayi la. Sathane uthi uvile? Sathane. Hallelujah. Amen. Kuthiwa Sathane ungumhlebi. So umlohlebayo futhi ba? Satan. Ngizoke ngifundise nje ngenhlebo ngiyibreak it down. Amen. Amen. Ngoba abanye uzoze uzilahle kuqala kana ngikhuluma ngawe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Umhlebi umuntu othatha into sensitive. Ayihamba utshela lo mnyumzalwane ngalomnye umzalwane. Hallelujah. Walabandle. That's abazalwane balabandle nabeziki bazongitshela ukuthi umzalwane bani, phela ngihlangane naye entani, make bani phela ngihlangane naye abambelele eBenten. Abangitsheli labazalwane into leyo. Hallelujah. Ngoba bayazi ngeke ngisho lutho mara uyabona ukuthi vele I'm judging her. Yeah. Ubhekile so. Lo mzalwane uyabona ukuthi umfundisi ongilalele mara inhlizweni uyeva naye. Umfundisi is busy saying unani kanti lo. Yeah. Yeah. Hallelujah. Jesus. Ningabahlebi abazalwane banye and futhi ngabahlebi la kimi. Ngoba mabahleba la kimi uyolimala mase ngimsebenzisa lo muntu akathatha umnikelo. Uthi bese uthi mina nginamoya. Kanti nguyinhlebi. Hallelujah. Hallelujah. Na kuduza namakhelwane amtshela amakhelwane ukuthi mind your own business.
Hallelujah. Ungatshela umkakho, amen. Hallelujah. Umkakho akamandi business lakhe. She minds your business, amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ayipheli inhlebo bazalwane. Yeah. Moya kaSathane loyo. Umuntu lothanda ukuhleba bazalwane usuka nespirit samanga. And umlo sobonile lana ekhaya. Hallelujah. Yeah, amanga is a sign. Amanga bazalwane yi bad breath. Yeah, in the spirit. Fana nomuntu lo nelivika ngageze matini. Yeah. Hey. Mase kuphuma sekubonile kuyanuka before God. Jesus. You must avoid lying. Yekela nento yenu bazalwane ukuthi usenhlangano ubula. Hallelujah. Amen. Yekela nento yenu, amen. Yes khona njani? Yazi khashana njani esenhlangano. Usho uyagicika embetheni. Hallelujah. Tindoda lithi iBhayibheli Sathane beka ngumqambi manga wasecaleni. Into labaqabanisana uNkulunkulu kulamanga. Yeah. So abekana manga blind and waqamba manga mso wabona manga. Baqamba manga wathola tingilo siletini ngaka. Ngalamanga akathembisa izulu emhlaba. Amen. Niyamuzwa bazalwane. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sesekhona even abafundisi labanamanga. Pulpit abazalwane lemvuselelo lena kuzoza Doni. Hallelujah. Kuyoza Mbokodo la. Mbokodo. Hallelujah. Hallelujah. Yeah, kuyoza Siphiwe Ndoni lana abazalwane is coming Friday. Get ready. Kuphi la? Bagwala abantu. Asiyekele nemanga. When you are a Christian, even when you are a man of God, kumele ube umuntu weliqiniso. Ithi ngimtshela ukuthi iqiniso limnanzi kuphi. Liqiniso lokuphakamisa emsebenzini. Ngoba bakunaka ukuthi lona kanawe mama. Hallelujah. Bathi okuzonda emsebenzini bakuzondiswa ukuthi awukho in their midst. Awukho in the midst of Tinzaba. Hallelujah. You understand? Yeah. Hallelujah. Even noma bangenza bathi fakaza, let's say maybe unomlomo lexoshwe ne. Bathi uzofakaza. Tell abantu abaphethe ukuthi look, ngiyawudinga lo msebenzi and I love you as my boss. Mara ngidiscuss indaba lesingafaki igama lami. Yeah. Kwenze kube clear, yabona makungimi kodwa. Into lengafuni igama lami angidiscuss. So I am saying, I'm not saying no, I'm not saying yes kule matter. I'm neutral. Na beni nanifuna lomunye I'm exposed hamba niyofuna someone. Yeah. Noma ngabe uphethe ama-file. Mara niyangizwa bazalwane. Amen. Niyangizwa bazalwane. Why? Because sometimes lamanye ama characteristics lezi izinto esizenzayo zi-invite Sathane ngoba zakibo. Hallelujah. Awuniyangizwa bazalwane. Hallelujah. Niyangizwa bazalwane. Jesus. And yenze danger yenhlebo. Inhlebo bazalwane uzohleba umzalwane nje it's fine ne. Mara unohleba nomfundisi. But the problem wokuhleba umfundisi ukuthi umfundisi uphethe igrace yakho. Uphethe your breakthrough. Wena uphiza uthi step at for takho. I know phela mina sengingahletshwe empilweni. Abantu bagcina bangibita ngemfana. Nomfana lo angayikuyosebenza yena. Hey. You understand? Amen. Hallelujah. Why? Because banbala. Hleba kakhulu, hleba uzuvalekelwe iminyaka. Hallelujah. Amen. Amen. Utela out of deliverance uthi ngisathana nakusuye. Nguwe. Sometimes you must just be quiet man. Uhlale nje ube yiwani. Lento yenu bazalwane yopheka ukuthi I miss you, ne? Hey, sikhona imporekile, porwa yini? Hallelujah. You understand bazalwane? Awuke nje ube yiwani man. Uphatha iBhayibheli lakho nama notes. Hallelujah, udlala umusic wakho. Ube uthwale nje langa lo ungakhulumisa imoto. Yeah, ezobathi uthwale. Have that thing. Hallelujah. Mana niyangizwa bazalwane? Amen. Bantu basabe ukuletha Tinzaba because you are quiet. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ngeke accuse abaningi mina ukuthi mfundisi vele kashumayela ngami. Bazalwane. Mase kumele singasakhulumi ngetinto bazalwane ngoba wena ukhona. Yeah. Ndikatwetsana. Thank you. Laleso sikhatha sathi thina amen. Ngokuthi Tinzaba lelingawe. Oh hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Glory to God. Jesus. Sikuphi make? Ufundile ne? Hawu, ngithi usatofunda ncazi. Amen. Glory to God. Now, iBhayibheli lisitshela ukuthi kwaba nempi ezulwini. Right? Amen. Kwaba nempi ezulwini phakathi kwaSathane netingelosi takhe. I want you to know that. Na Mikhayeli netingelosi takhe. Now, notice ukuthi iBhayibheli lithi kwaba nempi phakathi kwaSathane nemadimoni akhe.
Did you notice that? Yeah. Kuthiwa netingelosi, Dark. then kuthiwa na Mikaeli netingelosi. Dark. So, lento ya Satan lena bazalwane was not between the devil and God. Yeah. Let's just be clear now. Amen. Lokuqotshwa kwaSathane, Sathane akazange in his whole life solaba ngiSathane. Akazange sekake alwe naNkulunkulu. Amen. And I will quantify that. I will show you what I mean by that. Hallelujah. Sathane sits up, but is not the enemy of God. Jesus. Sathane ngumfana kaNkulunkulu mara akasositha saNkulunkulu. How? Mfundisi ukhuluma ngani wazobita Sathane ngemfana kaNkulunkulu? Yeah. Phela uNkulunkulu bazalwane mkhulu yesabeka, mkhulu njani? Yes, Amen. Imagine nje Sathane approach uNkulunkulu. Athi ye wena uNkulunkulu angamcala ngakho. Phela uNkulunkulu bazalwane mkhulu kakhulu eBabeloya, you understand? Amen. And Sathane uyamathi ukuthi mkhulu kangakanani. Yeah. Nje Sathane asukele uNkulunkulu nje. Hallelujah. Amen. Amen. Nentutho iyakuluma ngoba inangqondo. Mara kuba intutho benengqondo xa bengakuluma. Bengeke because wena mayikuluma uthi echo wena mawushaya iyafa. Yabona le difference ingakana? Good. You understand? So God is so big, there is no way God can fight the devil. Hallelujah. The battle bazalwane ayisinga Sathane Jesus. na uNkulunkulu. The battle inga Sathane nathi netingelosi. So kuthiwa la kwaliwa between Sathane nani netingelosi kaNkulunkulu. uNkulunkulu wabukela wathi ngeke ngingene lena ibantwana ngoba thiza abantu abantwana ati ngeke. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Welcome mfundisi. Amen. Hallelujah. Tinzaba abantwana ati ngelwa. It was between Sathane na Michael. Yeah. Yazi so ngizonichazela ukuthi bebabangani Sathane na Michael. Amen. Ngizonichazela bebabangani. Khona bebabanga. Yeah. But it was not between the devil and God. God. Jesus. Actually, let me say this. Because inside lo. Hallelujah. Sathane even namanje Sathane usebenzela uNkulunkulu. He is working for God. Ne? Amen. Sathane akasebenzi against God. Sathane usebenza for God. Hallelujah. Nike nafunde amavesi eBhayibheli to show you. Nike nafunde amavesi eBhayibheli la kuthiwa khona uNkulunkulu wathumela umoya lomubi. Yeah. Kuthiwe uNkulunkulu wathumela umoya lomubi ethi kwebaprofeti ukuthi abakhohlise kuze baprofetele ngose manga kuze uNkulunkulu ayibulala. Ay, so much. Yeah. You don't know the scriptures. Yes. How Ngosi ya? You don't know the story saka prophet but prophet bani Micaiah. Is it Micaiah? Amen. Amen. Hallelujah. That's what I'm speaking from the top of my head. Amen. But there was a prophet igama la Micaiah lo waboshwa inkosi Ahab. Go and read about the King Ahab from aqala inkosi. Thila qeda so amapage amaningi. You understand? You will find ukuthi kwake kwaba nenkinga. Ahab na Jehoshaphat bekumele baye empini I think athi Jehoshaphat bekangekho. Bekakhona. Ahab na Jehoshaphat bekumele baye empini, ne? Amen. So kuthiwa Ahab wabiza abaprofeti besigodlo. Laba prophet besigodlo bekumele ukuthi baprofete ukuthi Ahab uyowina na noma cha. Hayi bafika bathi uthi uNkulunkulu uyowina. Hallelujah. Bathi ngiyabona bathi can I prophesy? Amen. Bathi Ahab prophesy my leader. Hallelujah. Prophesy papa hayi bajula. Basho bathi njengalaba abamanga bathi Trump uzowina angawini Trump. Bathi inini ngilaba basuka bahletshelwe idemon livela kuNkulunkulu. Yeah. Athi ngifuna ba expose ukuthi bamanga la. Hallelujah. Amen. Now, lithi iBhayibheli Jehoshaphat wathi enkosini Ahab akekho yini lo munye umprofeti lo ngeke akhulume njengalapha. Ahab wathi kukhona nethi ngiyakuzonda. Hallelujah. Lokwahlala kumelene nawo. Lithi iBhayibheli wafika ne uzwa ke Ahab uthini? Athi ngitshele ngecourt of heaven. Uzwa lo prophet uthini? Uthi ngihambile ngaya ku-court of heaven ngafike ngeva inkulumo kukhulunywa ngawe Ahab kuthiwa asithumele lidimoni liyomkhohlisa Amen. kuze afe kukhulunywa ezulwini
kuthiwa send ngamagama ngulu uyakhona kufona ngiyabekisa ngathi kuyafunda ezulu uyakhona kufona fonele kaSathane athi Sathane awuthumele Beelzebub lapha ngifuna ungentela ABC Sathane athi yebo baba because lo mprofeti sekubakhohlisile leluthelutha awuthumele nalo demon okay naba nenkolo athi ngiphinde ngimprove niyamkhumbula Saula come on niyamkhumbula Saula Saula ngisho waliwa uNkulunkulu lapho iBhayibheli lifundzile lithi alithi iBhayibheli there was an evil spirit from the Lord or niyamkhohlwa from the Lord Amen. lithi iBhayibheli kwakukhona le demon livela kubani kuNkulunkulu hayi kuSathane mara bazalwane ngathi sen switch off nje niyangizwa kwakukhona le demon lelivela kubani kuNkulunkulu lelathunyelwa from the court of heaven kwathiwa liyogcina abani Saul. It was planned. Now let me come back to the issue lenkhuluma ngayo yaka Sathane. Ngisho ukuthini mina mangithi Sathane usebenzela uNkulunkulu. Sathane yena utitshela ukuthi uhlakaniphile. Sathane utitshela ukuthi yena makakushaya ngetinkinga. Wakuthumelela abantu bakuhleba kwendakalani utshela yena ukuthi hayi ngiyamshaya. uNkulunkulu yena ubona the bigger picture. Uthi yena uNkulunkulu yena i-chess player ngisho. Yena uthi okay athi move nabo lidonki lokungisathane. Yabona mos le chess ku chess le lidonki le. Hallelujah. Ithi move la lidonki elikusathane. Amen. Lihlukumete le queen. Hallelujah. Amen. Glory to God. Because ngifuna ukuthi le king ishaya. You understand what I'm saying? Amen. Glory to God. Hallelujah. So Satan is a pawn in the game of God. Hallelujah. Jesus. That is why okuzelwe uJehova kuyalinqoba izwe. Wena njengomntana kaNkulunkulu you can never be defeated. Why? Because if you are in the will of God, there is nothing lengenzeka kuwe uNkulunkulu akayivumi ukuthi yenzeke. Amen. There is nothing. Sathane bazona kanalo lungelo lokuthi ebusuku akuhlasele angakacela imvume kuNkulunkulu. Even in the Old Testament it was like that. Alithi iBhayibheli Sathane wacela Job kuNkulunkulu. Lisho njalo. Lathi ngicela umphena kancane. Alisho njalo? Lisho njalo. Wathi uNkulunkulu okay mshaye la mara ungamshayela. Washaya Sathane. Wathi makade ngapha uNkulunkulu ngithengo. Hallelujah. Waphinza wabuyela Sathane kodwa wabona ngicela yazi ngimshaye kamnanzi. Ngicela kumphinza. Mara this time ngimshayela. Yeah. Wathi uNkulunkulu vaya. Wathi ngiyamthemba Job. Yeah. Wena sijobana za ku 21st century. Sathane akushaye ngenhlebo. Kusho uNkulunkulu wathi mshaye ngenhlebo lo ungamshayi kwendlule. Wakuthi pha Sathane wakhala. Wakhala njengebhundwana. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Wabuyela Sathane wawuhleke ezulwini wathi uNkulunkulu umbone lo mntu wakho. Ngimshaye kancane nje. Wakhala. Abanye benu ngingaqaba ukuthi nangicruel. Because mina kunabazalwane make Ndlovu lingabalanzeleli. Yeah. Mina mangubona ukuthi uzimisele uyamkhonza ngoNkulunkulu. Mawugula ngiyakulanzelela. Yeah. Mawulova ngiyakulanzelela, ne? Mara mangubona ukuthi udlala ngami ngiyakubuka. Hallelujah. Ngubukela ngoba ngiyabona lona ngathi usebenza naSathane ke. Lona ngathi akusasuye, ngathi baboyithu. Glory to God. Amen. Asesithubeke phambili sambe nabahamba. Jesus. Bese umsonde wena utshele abangani bakho ukuthi yamfundisi lo yakusimuntu. Sokhohliwe ukuthi ngibuya nawe ngisho. Lo yamfundisi lo yakusimuntu kanti ngubona ekudala ukuthi lo wena usilingo kahle kahle. Utshele kutongilinga. Amen. Jesus. Niyangizwa bazalwane? Hallelujah. Because is there bazalwane any reason why kumele nje ungazimiseli nje udonsa inyama mara emsebenzini uyazimisela esikoleni uyazimisela kuzo zonke izinto ezibalulekile uyazimisela bese ufuna mina imagine bazalwane sikhulumene bese ufuna mina ngaleso sikhathi thola siyalingana ngeminyaka sinama ID so2 wes mina yami ID lahlekile yaphisa sekhona uyakandaselela bese ufuna mina phela ukulandelela umdala kanjani wathi khuti wena ukuthi amara nje nasengelwa ngisathana nje mano into lofuna ukuyenza ukuthi ungihlebe ukuthi lo mfundisi vela kahambelana. Yeah. Jesus. Niyangizwa bazalwane? Hallelujah. Mina ngeke ngihambela abazalwane labandleni. Ngitshela something. Ngeke ngihambela abazalwane labandleni. Ngithi mangidrop ifone angihleke kanti akazi I'm a prophet. Yeah. Jesus. Yeah, I've been laughed at by believers here. Yeah. Ngifike ekhaya ngibambele ngizobahlola. Wathi uNkulunkulu kimi yabona yena le nto yakho le. Wentana.
awubona abantu laba banamademon. Leave demon possessed people alone. Hallelujah. Ase ngiyabayeka. Yeah. Labanye umthola sekathontela seletembozweni. Mara kasafana na before. Yeah. Jesus. Ushayile kwasathana. Uyabona kuba bese kubhenywa mina mina ngubona ebudala ukuthi lona azothola iboyfriend iyekele lo. Amen. Abe business boyfriend maceda iboyfriend bese yabuya. Yeah. Ngoba ngizokuthi Hallelujah. abanye beno hey lo munye sisake saxoxa ngayo sinancumalo amen. Yeah. Hallelujah. Jesus. Wahamba emva kwebreakthrough lenkulu yakhe. Ngesikhathi bekunzima bekanato leti inkinga makase yakhe. Bethi khona leti inkinga latamhambisa bevele khona. Hallelujah. Mara wanela kuthola ibreakthrough emsebenzini semelane sekweshumi lo ngathi kupha kudangele ngimtsala ngidle. Hallelujah. So ke God wawusuthi mfundisi mina vele leti inkinga leti mina vele sonthwele kwasha bacima ngathi ngihamba kahle. Yeah. Simple. Because ngiyabona ukuthi akusitho just leti inkinga ngoba kusube sole khona. How can I start doing? Nje sohanjiswa ukuthi manje you need to be responsible because besikuthandaza. Hallelujah. Amen. Jesus. Kanti mina abazalwane nithi nginitshele even nani nina enifika ngicela ukudlukanisela abazalwane. Hallelujah. Mina ngiyateacher ngokweshumi but hayi hlala phansi ngokweshumi kwakho. Amen. Please Hallelujah. hlala nomnikelo wakho. Jesus. Please don't make me umlomubi. Ungasethe enkonzweni uthi hey seyiphelile inyanga ugathi ngoshumi akakugathi. Trust me. Hallelujah. Jesus. Angakugathi. Trust me. Amen. Hallelujah. Mina kweshumi ngikugathi ebantwini lempatho ukuthi benta icovenant. Benta sivumelwano. Hallelujah. Orokhe bazalwane balabandleni make mthetho. Babe Ndlovu ngike nganqoqothe iminyango yethu. Ngathi sephelile inyanga bazalwane. Hallelujah. Titan. Akwenzi lento leyo. Futhi angeke ngibuke kabi mina noma kungenzakalani ekhaya kakho ube uyashadisa uyangcwaba wenzani I'll be there for you. Amen. I'll be there for you. I'll be there ngibuka nje ukuthi la ukhona uqabanga ukuthi ngigibela ngaphi ngoba kusho ukukhipha. But I'll be there. Jesus. Amen. Hallelujah. Glory to God. Amen. But I'll be there helping you. So ungabaleke enkonzweni ubalekisa nothi minike. Asikho lapho ke bazalwane mina ngiyafundisa amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So there was a war bazalwane lezulwini. So iCarter is teaching. There was a war between Satan and Michael, not Satan and God. Yeah. God is too big for these things. They are beneath him. Amen. Hallelujah. Waliwa between lama archangels Satan na Michael. You understand? Amen. Hallelujah. Bamshaya Satan. Bamshaya Satan. Bamtrapa Satan. Ya Satan yakhona ukuthi bashaye uwe ne ngesibhakela left pa uthi va mara kwa Satan uthi Jesu makatshela abafundi bakhe uthi ngabona Satan awa njenge lightning. Yawazi ukuthi kuwala kunjani lo. Bamshaya bathi pho kwaza umhlaba wonke kuyi. Yebamvuthela amen. Amen. Ashaya Michael hayi uNkulunkulu. Wamshaya Michael Satan ngembama Satan wawa njenge lightning uthi Jesu ngambona ngangikhoda. Ngesikhathi awa bekhona. Luke chapter 10. Amen. Amen. Uthi ngakholwa ngesikhathi awa dayima. Tamshaya waba kabuhlungu. Hallelujah. Now kuthiwa ke nginikeze nje kancane just for 10 minutes then we pray. Kuthiwa ke bazalwane ngaleso sikhathi Sathane ngalobo ukuthi bekasesikhundleni ne? Amen. Wafoma iplot. Ngaleso sikhathi Sathane bekanendawo ezulwini. Lapho Sathane uyaziwe ezulwini. Hallelujah. Mafunda kuJobe kuthiwa makuza izingelosi amadodana kaNkulunkulu ne beza bazoziveza uNkulunkulu naSathane bekakhona la abazali bamrebuke ne abazali bathi suka Sathane, which is another thing that I think we need to correct in the church ne because sometimes we waste prayers simosha ukuthandaza sibhizi sicoshana nezinto esinganezwa authority ukuthi iqosha. Okay, now baningikhona abazalwane, how many times have you chased away the devil? Yakupha Satan. Lo nyathi yakushisa Satan. Lo nyathi uphosela kalasha. How many times? Now if the thing was working, do you think by now Satan akakhona? Bazalwane hayi bazalwane. Ningamzwala. But ngifuna ukuthi sibe fair, ne? Amen. Njoba nimbopha, nimphosela kalasha. Ngublo kwini. Nimlokhu njana ne? Satan, ngikhuluma ngaSathane. Angikhulumi mina ngesimo sakho or ngama generational cases. Ngikhuluma ngaSathane ne? Njoba ngibhizi ngaSathane, do you think wena ngobudala bakho njoba nifundile kangaka ne? Amen. Do you think awusasekhona?
lakudala simkhahlele. So by now ngabe uyabona ukuthi ayikho lento. Kumele ngabe ubuyele embhalweni uyocheck ukuthi kwashiwo invele. Yeah. Ukuthi asesike sibe business athi. Hallelujah. Kwathiwani eBhayibhelini? Akushiwo yini bazalwane ukuthi lo diqinako in Christ sathaneke kamthithi. That's what it says. Hayi ba busy no Satan. Yes, ba busy sometimes bazalwane. Yeah, there are things names for that. There are demonic things that you have to deal with in prayer. Yeah. Mara le Satan yo. Hello. We are helping each other, ne? Kule verse lelinye ngiyalizwa liyaring enhloko. Amen. It's what about this verse? Asivale ngalo. Yeah. Asivale ngalo. Ngoba le verse liyabahlupha abantu Matthew 18. Matthew 18 ne bazalwane Matthew 16. Sizobona. Hallelujah. Amen. Sisibona ukuthi nguyini lo 18. Yeah. Ufunde Matthew 18 from verse 15. I want to show you. Ngoba yazi problem ya masonto wethu. Yazi inkinga yini bazalwane? Ngibheke. I problem yemasonto lesinawo ukuthi livesi likhiwe tu. Ukwafunda incwadi lezi za in the 90s. Lalabafundisi ba in the 90s, ne? Even before that. Umuntu akhona maka quote al verse. Bothola kuna 3 dots ngemuva, ne? Amen. Kuna 3 dots ngaphambili. Like from beginning back said, kuna le verse lelithi ngeSking James. Lithi as a man thinks, so is he. Uzothola lisho njalo. NgeSking James lithi as he thinks in his heart. Amen. Njengoba umuntu aqabanga enhlitweni njalo. Mara wena mawuna amahumusho lamanye lahlukile ngeke uyithole lento leyo. Uzocaba ukuthi bakhuluma imanga, ne? Amen. Ngalokho abantu bathanda qaphuna. Yena lento yoqaphuna bazalwane. Funda the whole story ukuthi bekuthiwa lelo bazalwane ngoZakha 23 verse 7. Amen. Okay, asibile lana le ngicela umfunde from verse 15. Hallelujah. Nangabe umzalwane onile nome Nangabe bani? Umzalwane. Nangabe bani? Umzalwane. Ngifuna nibambe leyo ba leyo isengqikithi yale verse. Ukuthi wanangabe umzalwane. Not nangabe lidemon, ne? Amen. Not nangabe Satan, mara nangabe bani? Umzalwane. Hallelujah. Nangabe umzalwane onile nome akonile hamba kuye umbonise liphutha lakhe ninobabili. Yeah. Nakakulalela uyawube umzuzile lo mzalwane. Yeah. Amen. Hallelujah. Kodwa nakakulaleli thatha lomunye nome babili bantu uye kuye kuze kuthi yonke inkulumo yenu ibe nabofakazi lababili noma labathathu njengoba kusho umbhalo. Yeah. Amen. Kodwa nangabalaleli nabo yonke lenzaba yethu ebandleni kanti nangabe Okay, yethule bebathi yethule mara ubambe kancane. Let me explain something noma nje seyiphumile la mara ibalekile, ne? Lana bakhuluma ama relationships angisho. Amen. Nangabe ngifuna nibambe lento, ne? Sisemuva umbani ngala Simphiwe waka ngalo ukuthi nokuhlobo namake Ndlovu, ne? Nangabe make Ndlovu akonile, let's say maybe nikhonza no2, ne, labandle. Nangabe make Ndlovu akonile lithi iBhayibheli hamba uye kumake Ndlovu ufike ukuthi umzalwane awumphathanga kahle. Nenhlonipho, ne? Amen. Awumphathanga kahle la kuthiwa bakujikisa wathi ungangijwayele kabi wena, ne? Mhlawumbe ufana nami ulidlaphanyana so amen. Bathi hayi ungangijwayele kabi wena, ne? Kuthiwa lanza labo sesilaba boyi2 nibuye. Futhi umzalwane i-wrong lento bakubonisa. Makafika labantu faka indvubu, ne? Amen. Ethi ade phela mina angimuntu akadlamini. Mina wakadlamini ngingangithathi kancane. Amen. Mina ngiliqhawe, ne? Ale mhlamba afake nabo bemndlovu athi ufunani la, ne? Yeah. Kuthiwa lanza libandla. So takini ke la. Yeah. Mfundisi lo mzalwane ungente ABC ngalanza abazalwane wasehlula. Sekithi ngibikele wena. You understand? Amen. Bese ke mina ngimbite. Angisho mina uyangihlonipha. Yes. Ngimbite bese you understand? Lapho sekinvolve albandla nama elders bakhona boba bemndlovu nabo banibani, you understand? Abantu abatsha. Sesiyakhuluma siyamiyala. Kuthiwa wasikhomba indlela sonke. Hey. Kuthiwa
ke naye lenzaba ke seyangena lovuthwanza Amen. yekulani sathane amen chubekani uyethule kuphi ke manje Kodwa nangabalaleli nabo yonke lenzaba yethule ebandla kanti nangabe akalilaleli libandla sale sewumthatha njengemfokati noma njengemthelisi kuthiwa ke makasehlula sasemkhutha private nathi sesibathana kuthiwa bese ke simala bandleni sithi phakathi kwethu sinemzalwane longu ABC lokhube XYZ amen sikhulume naye akazange silalele you understand hallelujah so sicela kumnika litho akhona the Bible wasona akhona sicela kumnika lithuba lokuthi uphendule nakasukuma thatha iBhayibheli yakhe lithi ngijwayela kabi ne abuyele ekhaya you understand bese ke kuthiwa bese simthatha njengezivakashi akasasilunga lebandla akasasilunga lasezulwini sikhansela insindiso yakhe now read hallelujah ngiqinisile ngithi kini konke leniyakubopha lapha emhlabeni uyabe kuboshiwe nasezulwini seniyayibona lenza Amen. I bind you devil I bind you and I loose you yima bekakhulunywa ngadabele la Yeah. kukhulunywa ngana umzalwane lo nenkani Amen. kuthiwa konke lesiyokunquma la masithi songumhedeni Yo. sikutshela emehlweni kuthiwa wena uyothi wena uyophendula ngisho mina phela ngikholwa nina Yeah. mina ngikholwa Jesu kuthiwa ezulwini kuthiwa bathi XYZ semhedeni athi yebo bakhanselani khipheni incwadi kephila Amen. kuthiwa mawufa lapha ezilonge sikwakabili labandla waxolisa kuthiwa mawufa lapha you are going to hell Hallelujah. lokuboshwe emhlabeni Ben. kuboshwe nakuphi Ezulwini. yekelana lapho ekubopha for the throne Hallelujah. ayinakithi bazalwane akithi bantu fika kwenye ibandla thole bambopha sana bese uyahleka phunyukelo abazalwane bese bayahleka thola kufikela phansi we bind you devil bese uba Hallelujah. bambopha kosiya ya uzophunyukelo ukuthi lo muntu na ubophe kambamba indvele njoba busy niyamuzwa bazalwane kunezinto bazathi that's why we need to learn about Satan Amen. nemikhawulo yakhe netintfo la kunyatwe ukuthi atende ne Amen. because kunetinye tintfo kufanele ukuthi kuhlaselwa ngisathana kusho ukuthi sona ama generational cases ne Yeah. hallelujah akusho ukuthi salohamba we deliverance abayibona ya deliverance for the wrong thing mfundisi vele mina ba ngine spirit se rejection khona la basho njalo ngisho mfundisi mina I've got a spirit of rejection or ngithandayo mfundisi I have a spirit of lust une spirit of lust or ubukela pornography ngoba kungenzeka kube mhlawumbe lento yakhe yalungiseka Yeah. aw amen Hallelujah. une spirit of lust or wondla ilust Jesus. ungamane uthi kimi nginemuzwa welust uyamhlupha you understand Yeah. hayi spirit of lust ngoba sikho la eBhayibhelini asisathi Jesus. spirit of lust na amen hallelujah Amen. abo spirit of anger I have a spirit of anger uthi kuluphendukana lempizini ethi I have got a spirit of anger yena phenduka kunezinye izinto bazana kusuke sathana that is why kuwe phela bekungisathane bonke kuyowehlulelwa wena akho sathana ukulingeni so it's his fault and the devil made me do it Yeah. bonke kuhlulelwa uhlulelo lwami manje nabe vele it's entirely the devil no akusisathane lokho do you understand what I'm saying amen and the reason kumele sifunde ngasathane as we pray ukuthi bazalwane lento yokuthi sometimes we shift blame thina bazalwane si shift le mademoni nakusathane in areas la khona ngibekise nje bazalwane ne labanye benganifuni ukuyosebenza anifuni uqala emabhizinisi mara ibhizinisi ngibani Satan. ngisathane nje ukustophile nethengise amatamati bazalwane sathana ukuvala ingqondo yini No. ngoba nje kuba ukhuluma nje uthwele amatamati mfundisi ngisaya ematamatini ngicela ungithandazele sathana uyangihlupha ngabe ngiyakuva Amen. sathana uyangihlupha manje uyakhicika
Ibhizi uyagicela nemphetha. Yeah. Ubukela nabo lokwe Bollywood lokukhuluma ngesizulu ibe Hallelujah. ile kuzondako lo. Amen. Amen. Ibhizi uthi kuyangibusisa manje uShantel sebambulele uRishesh yena. Mara Hallelujah. ubhizi uthi ngisathana. Akusisathane nguwe. Avila. Lokunye nguwe nje mzalwane. Amen. Bazalwane. Mina ngiyathanda lokuthi sometimes ngibe naked. Amen. Yeah. Sezizwe nesifunda. Hallelujah. Ngina around 24 years ngifuna. Ne? Amen. Yes. I've got around 24 years. Ngime pulpit preaching. Hallelujah. Ngiplante emabandla kusile kuqala la ngisazi ukuthi ibandla lesingakhi le. Amen. Ngiplante emabandla. I've traveled South Africa I never. Ne? Amen. Noma ngimile la phambili uyeva ukuthi akugame umfanyana nje uvuthiwe lo muntu lo udlule intwele. Amen. But then there is a question. Why singakuboni nawe unamabandla 10 churches ne? Hallelujah. Why singakuboni unamabandla amakhulu ne? Amen. Singakuboni phela ukuthiwa you understand? Amen. I will tell you why. Yeah. Mina bazona bengithanza umgwaqo. Umgwaqo benguthatha. Hallelujah. Indlela. The road. Mina bengithanda indlela ngangithanda from ukudala. Yeah. So bekuthi mangabe kunzima esontweni, ne? Na abazalwane ngibona yabona manje laba bafuna ukusubmit laba bang stress, ne? Bengibashiya nesani mina ngibiyele ngambe ngamathenda. Prayer. Ngibiyele ngishumele ngaphandle. Ene ngaphandle kunemali. Benithi mangiphume 15,000 bangene, ne? Hallelujah. Lana uthola ukuthi ngibheka ibasket njengoba nje ihlala izwe sokuhlungu, ne? Hallelujah. Ngithi ngiyabheka ngithi hawu lana ngiyazibambezela. Ngimtshela iqiniso. Amen. Mangiphuma ngaphandle bazalwa iqobo lalo livume. Mina vele ngikholwa ukuthi angibizelwe ngaphatha ibandla ngoba bethi mangiphuma ngaphandle livume lithi nginawe. Yeah. Ngithi ngiyaprofeta bawe bagenuke letitulo ne? Jesus. Ngithi baba. Ngithi ngiyathandaza lana baqine ne? Amen. Ngibathe ngifile ngazuthi akwendekile ukuthi ngiphumele ngapha even namanje ngikhuluma istory. Jesus. Mina ngibona kusuka lana bazalwa ngiphethe imali egibela kuphela. Yeah. Para mangibuya la ngizobe ngiphethe amaplastiki imali yarasela. Amen. Indlela yangithanda. Amen. You understand? Amen. Mase ngablema Satan. No. Ukuthi mina bengingahlala ebandleni. Bengithanda kuphumela ngaphandle. I can't blame the devil. Yeah. That was not the devil, that was me. Yes. Into Satan lengamblema ngayo ukuthi bekahlangilinga amen. Ngilike ngekhamba. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ngize ngaqala leli libandla ngaliqala nqumile Yeah. emakhaya. Jesus. Ngathi leli noma nguthanda ngalo mgwaqo mara ngihamba. Noma Satan angavela kanjani noma angavela mnyama amhlophe amude amfishana ngiyindawo. Now I'm sorted. Yabona ukuthi kunezinye izinto nangaba honest. Nangaba honest nje. Uthi ungasho nje uthi mara nami ngiyavila lapha. Satan ngiyambona mara nami lokuvila khona. Siphamele sibe ngenya. Hallelujah. Amen. Ngizama ukuthi sibalekele bazalwane ukuthi singathandazisana emanga ne? Hallelujah. Singathandazisana lithe. Hallelujah. Amen. Amen. Ngicela uyiva Mike. Amen. Amen. Singathandazisana lithe bazalwane. Ngize mangithi bengishadza umgwaqo ngizazisana yini umgwaqo. Amen. Adakuzama ukukhuluma kahle manje. Hallelujah. Tsensida. Hallelujah. Bayihle ngikhuluma Spitori. Amen. Hallelujah. Glory to God. Amen. Ngifuna sithandaze. Amen. Jesus. Masifundisa ngasathane bazalwane zama ukukuthusa ne? Yeah. But we are showing you also your authority. Yeah. Hallelujah. Bese sikhombisa ukuthi lo muntu lo yena sikhuluma ngawo limited kangakanani. Jesus. You understand? Amen. Hallelujah. Njengoba ngikhuluma ngaye na is very possible ukuthi akekho la. Yeah. Siyamhleba amen. Hallelujah. Akekho ngizawotonga ngisho yena. Yeah. Nako lokho sikhohlwa ukuthi thina usathana akekho ngizawotonga. Amen. Sicabanga ukuthi ukhona ngizawotonga ngoba uhlaniphile. Wafaka ama headquarters yonke indzawo. That is why yonke indzawo cishe yonke indzawo especially Africa. Le itsada inelidam or inemfula ne? Amen. Hallelujah. Yonke indzawo. And cishe yonke indzawo inenyoka. Smart Satan. That was mine. Uba ufaka info yakhe everywhere. Yeah. So that uzofila ngathi ukhona kana ke. Jesus. Hallelujah. Uthola nje ukuthi sometimes amademon makutshela athi luthe kuphi. Ngoba phela uyangasela because yena is not that strong. He's not that big. He is just one man. Ngula standards. Amen. Glory to God.
Hallelujah. ngivula sithandaza siye phambi kwaNkulunkulu. Amen. Sibonge the authority uNkulunkulu asinikeze yona phezu kwemimoya, phezu kwamadimoni. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. It is not correct bazalwane ukuthi nibekwe tandla nibekelwe madimoni. Yeah. It's not correct. Amen. It's not correct into phambili into mfundo zemhlushwa amadimoni ayangikhama ebusuku Yeah. as a born again Christian.